nibyo ndabasuje kandi mbahaye ikaze bifurije kugubwa neza muri kino gitondo cya tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. ndabasuje cyane mbahaye ikaze ku buryo burambuye mbifurije kugubwa neza muri kino gitondo aho tugiye kurebera hamwe amakuru y'ingenzi kandi agezweho kugeza kuri uyu munota. Hari ingingo nyinshi cyane mbafitiye, hari amakuru menshi cyane mbafitiye, ariko mbere ya byose reka mbanze mbasabe gukanda subscribe cyangwa se sabone kuri inshuro. Ikindi kandi abantu mudukurikiranye cyangwa se abantu turi kumwe kuri izi mikoro muri amasaha muze kunyarukira no kuri Political bayita Kigali Political kabisa TV, Kigali Political TV urandikamo @Kigali Political TV cyangwa se ujye kuri uyu muyoboro wacu uraza kubona inkuru twagushyiriyeho kuri Kigali Political TV, hanyuma ukande subscribe kugira ngo nawe tujye turushaho kugenda tubana. Ari amwe mu makuru yatangiye kugenda anyuraho kandi ni umunsi ku wundi. Gusa reka nkubwire ko muri kino gitondo ngufite ingingo zikomeye cyane ngiye kuba nagarukaho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nanone kuri Nocuro niho tugiye kwerekeza. Ubufaransa bwahakanye bwivuye inyuma amakuru avuga ko bwohereje abasirikare muri Rubaya, Fizi ndetse na Mikenge mu gufasha ndetse no gushyigikira inyeshyamba za AFC 23. Ni nyuma yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo hatangiye kumvikana amakuru avuga yuko hari bamwe mu basirikare b'Ubufaransa baba baberutse no kugwa mu mirwano yumvikanye Rubaya, ndetse banagaragaye bagira uruhare mu bitero bya AFC 23 bigabwa ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kibabi ifatwa ryayo rikomeje kuvugisha benshi nyuma yuko aka gace kongeye kwigarurirwa n'ingabo za leta ndetse na Wazalendo. Hari amakuru rero nza kukugezaho asobanura byinshi ku bijyanye na operasiyo y'ifatwa ry'aka gace ndetse n'ibiramutse bivugwa mu nkengero za Rubaya, aho turarebera hamwe aho ingabo za leta zigeze mu kongera kwerekeza cyangwa se gusatira inkengero z'uyu mujyi wa Rubaya ukomeje gusatirwa n'ibitero bikomeye cyane by'uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turashyira ukuri ku ndege bivugwa ko ari Sukhoi y'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo yaba yarashwe n'abarwanyi ba AFC 23. Icyambere ugomba kuhamenya, nta ndege ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yo mu bwoko bwa Sukhoi yigeze iraswa n'abarwanyi ba AFC 23, ndetse ndaza kukubwira byinshi byinshi nyuma kuri ino ndege yavuzwe muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, kubera ko biravuga ko ariho yabonetse, ndetse hari n'amashusho yagiye hanze agaragaza iyo ndege irimo gukurwa muri ako gace. Indege yo mu bwoko bwa Sukhoi, ariko ni indege yarimo ihakurwa na kajugujugu. Ndaza kubigarukaho nkubwire iki iri inyuma y'aya makuru, ndaza kuba mbikomozaho nabyo. Ubwo abashaka kuza kubyumva kumenya ukuri kwa byose muze mwigire hafi. Perezida wa Angola João Lourenço aracyari muri gahunda z'ibiganiro bigamije ubuhuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse aracyakomeje urugendo rwo gusakira uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo amahoro, aho kuri ubu João Lourenço ndetse na James Swane umunyamerika uherutse guhabwa inshingano zo kuyobora MONUSCO baganiriye ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburyo bwo gukemura kino kibazo. Ibi byabaye ku munsi w'ejo tariki 15 ku wa mbere. Turareba kino kiganiro ibya bigamijwemo ndetse n'ibyavugiwemo byose. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gutungura benshi, ishora akayabo k'amamiliyoni y'amadolari y'Amerika mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni mu gihe bimwe mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro bimaze kuvugwa ndetse no gutangazwa yuko bigenzurwa n'inyeshyamba hamwe mu bice bikomeye cyane bicukurwamo amabuye y'agaciro hazwi ni Rubaya, hakomeje no gusatirwa. Ese aya mamiliyoni menshi y'amadolari arimo arashyirwa muri zino nyengo z'imari yaba anagamije kongera kwigarurira bino bice mu gihe tubona imirwano yongeye gusubukura isatira iki gice? FARDC yavuze ko iri kuburizamo ibikorwa bya AFC 23 n'ingabo z'u Rwanda nubwo zikoresha drone ndetse n'inyongera z'abasirikare. Turareba ibyo FARDC cyangwa se kino gisirikare cyatangaje, ubutumwa bavuze ku bijyanye n'ibyo bikorwa, bavuga yuko cyangwa se batangaje yuko ari ukongera umubare mwinshi nyine w'abasirikare kuri frontline. Ayo makuru yose rero ni amwe mu makuru y'ingenzi ngufitiye, ariko si byo byonyine gusa.
hari n'andi makuru agiye atandukanye tugufitiye hano kuri zino mikoro, kubera ko ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyepfo naho imirwano ikomeje kumvikana mu duce tugiye dutandukanye. Hari imirwaniro naho yakomeje kugenda ihavugwa cyangwa se harangwa. Ibyo bice birimo kuvugamo imirwano nabyo turaza kwerekezayo turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Mbere byose rero hari inkuru nkeka ko benshi mutegereje kumva ukuri kwa byose kuri yo. Ni inkuru ishishikaje cyane. Ubufaransa bwahakanye amakuru avuga ko bwohereje abasirikare muri Rubaya, Fizi ndetse na Mikenge. Ni ibintu abantu benshi bari badusabye ndetse bari banategereje. Byanahuriranye nuko ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yagize icyo itangaza. Kabone nubwo hari bamwe mu basirikare bagaragaye bivugwa ko ari mu ngabo z'Ubufaransa bari hano kuri front line, ambasade y'Ubufaransa yahakanye yivuye inyuma, ivuga ko nta basirikare ifite kuri front line. Ibi bigaragaza cyangwa se byongera kwerekana ishusho n'isura yuko hageze ufatwa ashobora kuba mu by'ukuri nyine hari ubundi buryo yatabarwa, ariko ntabwo yatabarwa nk'umwe mu bazanwe n'Ubufaransa. Ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yakanye yivuye inyuma amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abasirikare b'Abafaransa boherejwe mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Rubaya ho muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, Fizi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Mikenge. Mu itangazo bashyize ku rubuga rwa X kuri wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu, ambasade y'Ubufaransa yavuze ko ayo makuru nta shingiro afite. Iyi ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko nta ngabo z'Ubufaransa cyangwa se z'Abafaransa ziri muri ibyo bice cyangwa ahandi hose mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa banyujije kuri X, ibyemeza bidashidikanywaho yuko niba bitangajwe na ambasade, Ubufaransa buzi neza ko nta basirikare buhafite. Bati nta ngabo z'Ubufaransa zoherejwe muri Rubaya, Fizi cyangwa Mikenge ndetse n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ziri. Kuba ayo mafoto n'izo nkuru bikomeza gusakazwa inshuro nyinshi ntibituma biba ukuri nk'uko ambasade y'Ubufaransa yabitangaje ku rubuga rwa X. Bivuze ngo abagaragajwe bikavuga ko ari ingabo z'Ubufaransa nk'uko bavuze ati ayo mashusho ndetse n'ayo mafoto Ubufaransa bwabihakanye buvuga ko abo ngabo butabaza. Iyi ambasade yavuze ko Ubufaransa bukomeje gukurikiza umurongo wabwo usanzwe kandi usobanutse ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Paris yongeye gushimangira ko ishyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse inasaba ko ingabo z'u Rwanda zishinjwa kuba ku butaka bwa Kongo zavanwayo. Abadiplomate b'Ubufaransa bagerageje kugaragaza ko uyu mwanya umaze igihe uzwi kandi ko wakomeje gusubirwamo inshuro nyinshi n'abayobozi bakuru b'icyo gihugu ku bijyanye n'amakuru amwe n'amwe akomeje gukwirakwizwa agaruka ku bijyanye ku byo Ubufaransa bwaba butekereza cyangwa se buvuga ku bibazo bya politike by'imbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ambasade yavuze ko ayo makuru adafite ishingiro kandi atagaragaza imyanzuro cyangwa se amagambo yigeze atangazwa ku mugaragaro n'inzego z'Ubufaransa. Iri tangazo rije mu gihe akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga amafoto n'amashusho hamwe bivugwa ko agaragaza abasirikare b'Abafaransa bari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibintu Ubufaransa bwavuze ko ari ibihuha bidafite gihamya cyangwa se bitagaragaza ukuri. Ubufaransa bukomeje gusaba ko habaho igisubizo cya diplomasi ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bigera naho bushimangira ko bushyigikiye inzira zose zigamije kugarura amahoro n'umutekano muri kano karere. Ibyo rero akaba ari ibyatangajwe na ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nubwo Ubufaransa bwavuze yuko bushobora kwemeza ko igisubizo cy'imirwano gishobora gutanga umusaruro ndetse kuri bino bibazo birimo kubera hano muri buno burasirazuba bwa Kongo, ahubwo abona ko uburyo bwa diplomasi aribwo bwatanga igisubizo, ntabwo bikuraho ko imirwano ikomeje mu bice bitandukanye byaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kuvugwa imirwano kandi ikomeye cyane
nk'ubu ngubu agace ka Kibabi kagiye kumara hafi iminsi igera kuri 2 cyangwa se n'umunsi wa kabiri kano gace gafashwe nyuma yo kwamburwa inyeshyamba z'umutwe wa AFC mu 2023. Aka gace kuri ubu biratangazwa cyangwa se bimaze kwemezwa yuko katakiri na gato mu biganza cyangwa se mu maboko mu by'ukuri ya katakiri mu biganza cyangwa se mu maboko ya AFC 23 kuko aka gace kamaje gufatwa n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'imitwe irimo Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice arimo kurushaho kubitangaza. Aya makuru avuga neza cyangwa se aya makuru yaje kujya hanze avuga yuko kugira ngo ibyo bibeho habayeho yuko abarwanyi ba AFC 23 basanzwe muri Rubaya muri Kibabi, ndetse bakiriye amakuru avuga yuko cyangwa se yemeza yuko bakiriye amakuru yemeza yuko baba barimo kwatakwa cyangwa se barimo kugabwaho igitero gikomeye cyane cyangwa se igitero gikaze. Hanyuma rero amakuru akagaragaza ko icyo gitero gikaze bari barimo kugabwaho byese bigaragara yuko cyangwa se byese byongera kugaragara neza ko batari buze kugira ubushobozi bwo guhangana n'icyo gitero, bityo biba ngombwa yuko bakira itegeko ryihutirwa cyane ribasaba gusubira inyuma yuko bari basabye ubufasha, kandi ubufasha bari bamaze gusaba ntabwo bwari bubashe kuboneka. Byabaye ngombwa rero yuko aba basubira inyuma, berekeza Rubaya, ndetse mu by'ukuri bikagaragara cyangwa se bikaboneka yuko byahindutse ikibazo gikomeye cyane cyangwa se imbogamizi zikomeye cyane kuri AFC 23 kuko mu by'ukuri hahise hatangira kumvikana igitutu gikomeye cyane kuri bano barwanyi ba AFC 23 kuko kuri ubu ngubu biravugwa ko imirwano yaje no gukomeza hano muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yaje kurushaho gukomeza ndetse no kumvikana muri ino myanya, nk'uko amakuru atugeraho arushaho kugenda abitangaza cyangwa se arushaho kugenda ajya ahagaragara. Ubu tuvugana Rubaya irimo irasatirwa ku buryo bukomeye cyane, ibice bigiye bitandukanye bitangazwa ko lokalite zigera ku 9 zose zambuwe bano barwanye, ariko bikavuga ko ibi bice bya Kibabi byabaye nyuma y'ibyumweru 2 bigenzurwa na AFC 23 nyuma y'iko ingabo za leta zari zasubiye inyuma. Hanyuma nabo basubiza inyuma abasirikare bagera ku 4,000 bari baherutse kwerekeza muri Rubaya, bituma rero batakaza ingufu zikomeye cyane kuko iyi myanya basaga naho bamaze kwirara, bari bamaze kwamburwa cyangwa se batari bagifite mu maboko ibice byinshi nk'uko birushaho kugenda bitangazwa. Tuvuye rero ku by'amabuye y'agaciro kuko kino gice cya Rubaya igice kizwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko mu kanya turanabigarukaho tukabikomoza kubera ko leta ya Kinshasa yamaze gushora amafaranga menshi cyane muri kino gice. Ahubwo reka mbanze ninjira muri zino nkuru zikomeye cyane ku bijyanye n'ubuhuza, nabyo mumenye uko byifashe ndetse n'uburyo bwo gukurikirana amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bamwita Joao Lourenco ndetse na James Wane. Aba baganiriye ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. I Rwanda, Angola, Perezida wa Angola Joao Lourenco kuri uyu wa mbere tariki 14 Kamena 2026 nibwo yakiriye James Wane, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba n'umuyobozi wa MONUSCO. Baganiriye ibiganiro byinshi, aho baganiriye ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano bikomeje guhangayikisha uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko James Wane yitabaje Perezida wa Angola Joao Lourenco nk'umwe mu bazi neza ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bagiye bagiramo uruhare mu kugerageza gushaka igisubizo. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Angola, abayobozi baganiriye ku ntambara n'imirwano bikomeje kubera mu ntara za Kivu ndetse na Ituri,
ndetse banasesengura aho gahunda z'amahoro n'ibiganiro bya diplomasi bigeze, harimo ibiganiro bya Washington biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibya Doha biyobowe na Qatar. Nubwo Joao Lourenço Emmanuel Conclave atakiri perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Angola ikomeje kugira uruhare rugaragara mu gushaka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kiganiro yagiranye na Perezida Lourenço, James Suwane yongeye gushimangira ubushake bwa Loni bwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano ndetse no kugenzura ko yubahirizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. James Suwane yagize ati ibibazo by'umutekano biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari ku isonga by'ibiganiro twagiranye. Loni yiyemeje gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ndetse no kugenzura amasezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muyobozi wa MONUSCO kandi yashimiye Angola kurera rukomeye imaze imyaka igira mu bikorwa byo guteza imbere amahoro, umutekano n'ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. MONUSCO yahawe inshingano nshya mu bihe by'umutekano muke. James Suwane yatangiye kuyobora MONUSCO nyuma y'uko akanama ka Loni gashinzwe umutekano kavuguruye manda y'uyu mutwe mu gihe cy'umwaka umwe kugeza ku itariki 20 Ukuboza 2026. Iyi manda nshya yashyizweho binyuze mu mwanzuro wa Loni uzwi nka Resolution 2808 ugena ko MONUSCO izakomeza kugira abasirikare bagera ku 11,500, indorerezi za gisirikare n'abasirikare bo ku cyicaro bagera kuri 600, abapolisi 443 ndetse n'abagize imitwe yihariye ya polisi bagera ku 1270. Inshingano z'ingenzi za MONUSCO muri iyi manda zirimo kurinda abasivile mu bice ikoreramo, gushyira mu bikorwa intego ziteganwa n'umwanzuro wa Loni 2773 wo mu 2025, gufasha mu gusubiza ndetse no gukomeza inzego za leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gukurikirana ndetse no kugenzura ibahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Loni yahagaritse gahunda yo kugabanya MONUSCO bitandukanye n'indi manda yabanje. Umwanzuro 2808 wahagaritse by'agateganyo gahunda yo kugabanya ndetse no kuvana MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo cyafashwe kubera uko umutekano ukomeje kuzamba mu ntara za Ituri n'Urukivu Sud Kivu, aho hakomeje ibikorwa by'imitwe itwaje intwaro n'imirwano hagati y'impande zihanganye. Uyu mwanzuro washyigikiwe cyane n'Ubufaransa kandi washyizwemo n'amasezerano mashya y'amahoro yashyizweho mu rwego mpuzamahanga, arimo amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda muri Kamena 2025, amasezerano ya Doha yashyizweho mu Gushyingo 2026. Ni muri urwo rwego MONUSCO yitezweho kugira uruhare runini mu gushyigikira ihagarikwa rirambye ry'imirwano binyuze mu buryo bwo gukurikirana ndetse no kugenzura ishyirwa mu bikorwa mu bikorwa by'aya masezerano. Mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Kongo, ibiganiro hagati ya Perezida Joao Lourenço na James Suwane byongeye kugaragaza ko amahanga akomeje gushyira imbaraga mu gushaka ibisubizo bya diplomasi no gushyigikira inzira y'amahoro hagamijwe kugarura ituze rirambye muri aka karere kamaze imyaka myinshi karangwa n'intambara ndetse n'umutekano muke. Dukomeje tuvuye ku bijyanye n'ubu buhuza leta y'i Kinshasa binyuze mu gisirikare cyangwa se mu rwego rushinzwe umutekano, bagize byinshi batangaza. Mu byo batangaje bagarutse ku bijyanye na AFC/M23 ndetse no ku ngabo z'u Rwanda. Reka twumve icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kuvuga. Kinshasa yatunguranye cyane. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo FARDC zikomeje kubahiriza ibikorwa by'umutwe wa AFC/M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda RDF. Nubwo ngo uwo mutwe ukomeje kongererwa abasirikare, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ikoreshwa rya drone za gisirikare. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo n'abahoze ku rugerero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Guy Kabombo Mudamvayita. Mu nama ya 92 y'abaminisitiri yabereye mu mujyi wa Kinshasa ku itariki 12 Kamena 2025, inama yari iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi we ubwe ku giti cye. Mu byagarutsweho kuri iyo nshuro harimo ADF yashegeshwe n'ibitero bya FARDC nk'uko bitangazwa. Mu ishusho y'umutekano yatanzwe muri iyo nama, Guy Kabombo yavuze ko ibikorwa bya FARDC
mu gace ka Mombasa mu ntara y'Ituri byashyize igitutu gikomeye ku barwanyi b'umutwe wa ADF, bituma bacika mu matsinda mato mato bakwira mu bindi bice birimo Watsa muri ho Ure ndetse na Beni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo abo barwanyi bakomeje kugaba ibitero ku baturage, guverinoma ivuga ko ingabo za FARDC zikomeje kubahiga kugira ngo zibace intege burundu. Icyitwa war attrition biri no gukorwa ku mutwe wa AFC 23. Ati kubera igitutu cyashyizwe ku barwanyi ba ADF n'ingabo zacu muri Mombasa bafatanyijwe mu matsinda mato berekeza muri Watsa no muri Beni, nubwo bakomeje kugaba ibitero ku baturage, ibikorwa byo kubahiga birakomeje nk'uko byatangajwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri. Bakiva kuri ADF, FARDC ivuga ko iri gutsinda ibitero bya AFC M23. Ku birebana n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo, Minisitiri Guy Kabombo yavuze ko FARDC ikomeje kwihagararaho imbere y'ibitero by'umutwe wa AFC M23 ushinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda. Yavuze ko nubwo hakomeje gukoreshwa drone za gisirikare z'u Rwanda ndetse hakongerwa abasirikare n'ibikoresho mu bufatanye bwa RDF na AFC M23, ngo ingabo za Kongo zikomeje kuburizamo imigambi y'umwanzi mu duce dutandukanye twa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bati nubwo hari ibikoresho bya drone za gisirikare z'ingabo z'u Rwanda ndetse no kwiyongera kw'abasirikare n'ibikoresho muri AFC M23, ingabo zacu zikomeje kuburizamo ndetse no gutsinsura ibikorwa by'umwanzi mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Uyu ni Guy Kabombo Maidamvaita wabitangaje. Yanashimye ubutwari n'ubunyamwuga ngo by'abasirikare ba FARDC, avuga ko bagaragaza ubwitange bukomeye mu kurinda abaturage ndetse no kurengera ubusugire bw'igihugu. Ati imyaka 5 rero etat de siège igiyeho cyangwa se habayeho ubuyobozi buyoborwa mu rwego rwa gisirikare. Iyi raporo yatanzwe mu gihe etat de siège yashyizweho muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri muri Gicurasi 2026, imaze imyaka 5 ikurikizwa. Nubwo yashyizweho hagamijwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse no kugarura umutekano, abakurikiranira hafi ibibazo bya politiki n'umutekano muri izo ntara bavuga ko umusaruro wayo ukomeje kubazwa, kuko ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kwiyongera kurushana mbere hose. ADF ndetse na Kadeko n'indi mitwe yitwaje intwaro bikomeje kugaba ibitero ku baturage, ibintu byatumye abantu benshi bava mu byabo, bamwe bakimukira mu tundi duce twa Repubulika Demokarasi ya Kongo, abandi bagahungira mu bihugu by'ibituranyi bashaka umutekano. Igisubizo cya gisirikare cyo nyine ngo ntago gihageje. Abasesenguzi imiryango mpuzamahanga bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kidashobora gukemurwa n'intwaro gusa, ahubwo ko hakenewe n'inzira za diplomasi ndetse n'ibiganiro bya politike. Nubwo hari ibiganiro ndetse n'ubuhuza biri gukorwa n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar, kugeza ubu imirwano hagati ya AFC M23 n'ingabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo iracyakomeje mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku byo twavuga, FARDC yavuze ko iri kuburizamo ibikorwa bya AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda. Guverinoma ya Kongo yashinje RDF gukoresha drone za gisirikare mu mirwano. ADF yashegeshwe n'ibikorwa bya FARDC muri Mombasa, bamwe bayihunga berekeza muri ho Ure ndetse na Beni. Etat de siège imaze imyaka 5 ariko ikomeje kunengwa kuba umutekano utaragaruka. Umuryango mpuzamahanga uvuga ko hakenewe igisubizo cya politike n'uburyo bwa diplomasi, atari uburyo bwa gisirikare bwakemura ibibazo. Ibiganiro biyobowe na Amerika na Qatar ntibiratanga umusaruro ugaragara ku rugamba. Ibi rero biri mu byaganiweho cyangwa se mu byagarutsweho muri iyi nama yari yobowe n'abarimo umukuru w'igihugu. Hanyuma tuvuye kuri ibyo ibijyanye n'amabuye y'agaciro, Repubulika Demokarasi ya Kongo hari gahunda yo ko bigomba gutezwa imbere. Lumumbashi, guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje gahunda nshya y'ishoramari rinini mu bushakashatsi bw'amabuye y'agaciro, aho izashora asaga miliyoni 199 z'amadolari y'Amerika mu mishinga igamije kuvumbura ububiko bushya bw'amabuye y'agaciro ndetse no gukomeza uruhare rw'iki gihugu ku isoko mpuzamahanga ry'abifashishwa mu rwego rw'ingufu zisukuye. Ibi byatangajwe kuri wa mbere i Lubumbashi ndetse naho bita na
Lubumbashi bitangazwa n'uwo bita Raoul Wazenga Vitama, umuyobozi mukuru wa serivisi y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'imiterere by'ubutaka n'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, icyo bita Service Geological National du Congo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, imishinga ibiri minini iri gutegurwa, irimo guterwa inkunga na leta. Raoul Wazenga yavuze ko hari imishinga ibiri y'ingenzi iri gushyirwa mu bikorwa ku nkunga yuzuye ya leta ya Congo. Umushinga wa mbere ni uwo gukora ubushakashatsi ku gice kizwi nka Katanga AE, ukaba uzatwara miliyoni zigera kuri 16,152 z'amadolari y'Amerika. Intego yawo ni ugushakisha ndetse no kumenya ahashobora kuba hari ububiko bushya bw'amabuye y'agaciro. Umushinga kabiri ari naho munini cyane uzibanda ku bikorwa bya geophysique apporter geologie, gukora amakarita y'ubutaka, no kuvuga icyo bita gushushanya amakarita, isesengura ry'imiterere y'amabuye ndetse n'imirimo yo gucukura hagamijwe kugenzura ubukungu bw'ubwo butaka. Uyu mushinga uzatwara hafi miliyoni 183 z'amadolari y'Amerika. Ubushakashatsi buzagera mu bice byinshi by'igihugu birimo Katanga, Kasai, Kwango ndetse na Congo Centrale, hagamijwe kongera ubumenyi ku mutungo kamere wihishe mu butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, guhangana n'igabanuka ry'umusaruro w'amabuye mu birombe bishaje. Umuyobozi wa serivisi y'igihugu ishinzwe ububanyi n'amahanga ushinzwe ububanyi bw'amabuye y'agaciro yavuze ko imwe mu mpamvu nyamukuru zituma hakorwa ubu bushakashatsi ari uko bimwe mu birombe by'amateka byo mu karere ka Katanga bitangiye kugabanya umusaruro kubera ko ububiko bwabyo bugenda bushira. Yagaragaje ko gukomeza gushakisha ahari andi mabuye y'agaciro ari ingenzi kugira ngo leta ya Congo ikomeze kuba umwe mu batanga b'ingenzi amabuye akenewe cyane cyane mu rugendo rw'isi rwo kwimukira ku ngufu zisukuye ndetse no kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Hari amahirwe mashya y'akazi ku rubyiruko. Abayobozi b'uru rwego bavuga ko kuvumbura ububiko bushya bw'amabuye y'agaciro bizagira uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse no guhanga imirimo mishya. Raoul Wazenga yavuze ko ibikorwa by'ubushakashatsi ndetse n'ikorwa ry'amabuye y'agaciro azavumburwa bizatanga amahirwe y'akazi ku rubyiruko cyane cyane rwo mu ntara zikorerwamo iyo mishinga. Yongeye ko ibyo bizafasha leta ya Congo gusubiza ku cyifuzo gikomeje kwiyongera ku rwego mpuzamahanga cy'amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora za batiri, imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibindi. Leta ya Congo yiteguye ubufatanye mpuzamahanga. Uretse inkunga ya leta ya Congo yanatangaje ko yiteguye gukorana n'ibindi bihugu n'ibigo mpuzamahanga bifite ubunararibonye mu bushakashatsi bw'icyitwa geology. Nk'uko byatangajwe, hari ibiganiro biri gukorwa n'inzego zituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Afurika y'Epfo ndetse n'u Burundi hagamijwe gusangira ubumenyi ndetse no kongera ubushobozi bwa tekinike mu rwego rw'ubushakashatsi ku mutungo kamere. Aha leta ya Congo yahise yishura ko hari Abanyamerika bamaze kugera muri kino gihugu nk'uko byatangajwe, barimo gukora ubushakashatsi mu gusangira ubumenyi. Intambwe ikomeye mu kubaka ejo hazaza h'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni kimwe mu byitezwe kuva muri aya masezerano. Ishoramari rya leta ya Congo ringana na miliyoni 199 z'amadolari y'Amerika rifatwa nk'intambwe ikomeye mu rugendo rwo gushimangira ubushobozi bw'iki gihugu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko bivugwa ko agera kuri miliyoni 199 z'amadolari y'Amerika